svima i dobrodošli na zvanično merenje Combat Challenge-a 12. po redu i samom tim jednim od najtradicionalnijih MMA turnira kod nas. Počet ćemo od prvog para, a to su Nebojša Mršić. Nebojša Mršić. Nebojša Mršić dolazi iz Bačke Palanke, klub Šogun, ima 22 godine, samo jednu borbu i jedan poraz za sada, a bori se u kategoriji do 84 kg. Nebojša je vaga. Ako ima neko ko je došao od trenera i ostalo da dođe isto sa borcem, da mu pridržao stvari malo da ima. 84-500, Nebojša Mršić. Njegov protivnik, domaćin iz Pančeva, Milan Radaković. Sada ima jednu profesionalnu borbu i jednu pobedu. $84,200. Ovo će biti prva borba sutra. Sljedeći par, Nenad Dunović. $73 kilograma, Nenad Dunović nam dolazi iz Novog Sada, klub Podbara. Ima 21 godinu i ovo će biti njegov prvi profesionalni meč. Nenadov protivnik je Nikola Milosavljević. Nikola Milosavljević dolazi iz Lebana, klub Car Dušan Silni iz Beograda, ima 26 godina i ovo će biti također njegov prvi profesionalni meč. $75,900. Sljedeći meč, Slađan Vuk Dragišić. Nije stigao iz opravdanih razloga, njegov protivnik Savo Hitman Lazić. Savo je poznato ime naših borilišta, kao mlad počeo mnogo mečeva iza njega, 11 profesionalnih borbi, od toga 8 pobjeda, 3 poraza. Savo, iako ima toliko iskustva, ima samo 29 godina, dolazi nam iz Tivta, a dugo godina trenira u Caru Dušan Silni. 77 kila i 600 grama.
Četvrti meč sutra će se desiti između Ivice Jakopića, našeg gosta iz Hrvatske, Ivica Jakopić je također vrlo iskusan borac, 2 puta je bio drugi na prvenstvu Hrvatske u savate boksu, drugi na prvenstvu Hrvatske u greplingu i drugi na otvorenom prvenstvu Srbije u greplingu. Dolazi nam iz Zagreba, njegov klub je Fight Klub Zelina i ima 28 godina. (78.300). Njegov protivnik je Nemanja Milošević. (84.100). Ivica Jakopić i Nemanja Milošević. Sledeći meč, Nemanja Kukić. Nemanja Kukić dolazi iz mesta Žabalj, njegov klub je Tigrovi Žabalj, ima 24 godine, 3 pobede i 7 poraza. Njegov protivnik je jedna od najvećih regionalnih zvezda, Vasa Psajhopet Bakočević. Obučen 90. Vasa nam dolazi iz mesta Risan, MMA klub Car Dušan Stilni, 28 godina i neverovatan skor od 31 pobjeda, 16 izgubljenih i 1 nerešena. Šesti meč po redu će se desiti između Vojislava Janićijevića iz Beograda, Teogenes MMA Fight Team. Vojislav ima profi skor od 3 pobjede i 1 izgubljena i 86 kila. Inače je učesnik mnogih amaterskih takmičenja, od čega ima 12 pobjeda. Njegov protivnik, inače domaćin dugogodišnji ovog takmičenja, Vladimir Jovanović Maradona. Maradona je jedan od čuvenih učesnika realitija Put ka vatrenom ringu, učesnik ruskog realitija Mix Fighter, gdje je trenirao sa legendarnim borcem Fedorom, osvajač zlatnih i srebrnih medalja na kickboks takmičenjima. 89 kg. Iz Pančeva, klub Car Dušan Silni, 28 godina. Sedmi meč po redu, Zoran Đorđ Traktor. Zoran Đorđ Traktor je naš gost iz Hrvatske, Ferdinandovac mesto, boks klub David Koprivnica. Osvajač pojasa u VKF Federaciju MMA u kategoriji do 77 kg. 20 mečeva u boksu, 21 meč u MMA.
Od toga skor u MMA je 13 pobjeda i 8 poraza. ...86 kilograma. Njegov protivnik, takođe iz Pančeva, poznato MMA lice, Marko Radaković. Marko je takođe iz našeg reprezentativnog kluba Car Dušan Silni, dvostruki šampion države, samo jedan poraz u karijeri u poslednjih 7 godina, veoma mlad počeo, najbolji borac u istoriji ovog grada i miljenih pančevačke publike. Marko Headhunter. ...86 kilograma. Sledeća borba, 8. Edis Bešić. Edis nam dolaza iz Živinica, Bosna i Hercegovina, klub Octagon Fight Club. 32 godine ima, ovo će biti njegov drugi profi meč. ...114 kilograma. Njegov protivnik Dalibor Milutinović Pančevo, takođe jedan od osnivača Combat Challenge-a. ...99 kilograma. I main event, nažalost Ivica Truščak zbog tehničkih razloga nije mogao da stigne do sada, doći će malo kasnije i naravno bit će izmeren, a molio bih da izađe naš borac Krsto Bukumirić. Krsto Pitbull Bukumirić je rođen u Peći, živi u Starčevu, bori se ispred MMA kluba Car Dušan Silni, 28 godina ima. ...86 kilograma. Zamolio bih sve za jednu pauzu od 10 minuta, nakon koje će se ovde održati konferencija za novinare. Hvala puno.